Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibaga ni Verna nga amangan no naglugan ni Gerald iti eroplano. Isu nga imuna. Kabayatan na, idi mawag ni Ella kan ni Roger. Dinardaras ni Roger a dinamag, tinagan ti kasingin na. Naibaga na ti inaramid kan kuana ni Verna. Kinid daw mat ni Ella, nga ikagumaan na nga amuan kan ni Verna, no isu ti Gerald, asapsapulan na nga impaampon na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sige bro, namsan ka pa yung agpadlaw. Madamdama, sa muka sarita ti may sakadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Wen bro, ala, surutak nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama ka saritam. Agturong da iti Basita Restaurant. Saan ako nasumurot ijay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Da jayin bro. Napandang agpaiso iti restaurant. Darasam bro, tapno makasaritam ida. Awan bro, sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da, kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tanda da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod, ado ti padat nga estudyante nga umaymangmangan dito eh. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam? Nadyak agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto akka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang tati makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw, para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak, agtugawak nga rodan. Ne, ay di matday taigam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta, sana Gerald tinagan ti gayam ko. Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka dit ibagbagam? Kita man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Dahita ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Dahita ti pudno. Iso amas dao kami itigayam ko. No apay at tinong panaadagos. Awan matiam mo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinongpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? Ay, no sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, no nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak, pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot. Pudno day tagayam. Ay, agyaman ak tanasing pat ti lalaki at tinungpak. Pagarup ko ngamin no iso ni Gerald. Kasano kat karup-rupa mat ngamin ni Gerald? Angam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idin to a Davy mat ti kadwana. Agyaman na ka bro. Mabalin ko ka di kasarita ti babae. Wen bro, kinid daw na ti panagsarita yo. Ngamsan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko ana. Agyaman akmanan kan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ninanang. Ang makita ti kabsat ko.
Tarigagayak mo ti baligi o bro. Kahit kaano ka di makisarita ka kan ko na. Barang akikita tayong tumanan iti restaurant, bro. Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga impagarup mo asyak. Dahita ti pudno. Idi masidag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idinto a pinanawan da ka ije Visayas. Jack pa'y nakadandanon ije Visayas. Anya ka di ti apelyedo day ta Gerald ako nam? Douglas ti apelyedo na. Ngam apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manindaytan. Awan sa bali aturong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng tiin into naram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basol yo Apay ngamin anata ertoy anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayong dita? Nasaya at lat ka, anak ko. Ada ka din maipadamag mo, maipapan iti babae, anang tungpakan ka. Nagsarita kami, nanang. Nanang, ada ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyado nga aramatan na. Kunamat ni Verna, a Douglas ka no? Iso nga rod do kasta, anak. Iso ti kabsat mo. Douglas ti apelyedo ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila, anak. O sige, nanang. Hello, nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akong itibas nga pa Manila, anak. Sabatan na kiti terminal. Ha? Anya tigagaraan nyo dito, hinanang. Kat naman nagululaw kayo itilugan. Sapayawan kadua yung aglugan. Basta, umayak, anak. Kaya't ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day tananang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, tikadda ti kasingin ko. Siyakton ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaang. Adda kada kayo day tananang. Sige nga rod, nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilat ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasaya at mat, Mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kini Gerald. Impagarup ko nga iso kat natungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos? Wan nga rod, Mami. Nabainanak idinamwak asabali mat gayam. Imbag ata di nakapinagaramidan iti dakas. Wan nga rod, Mami. Imbag talasing pat jay lalaki. Anya ti ko nam? In kasabaten ni nanang mo ije terminal? Wan bro, dahi tati ko nana. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahita ngamin ti pagalagadan dito kahit.
No dagga po iti adayo a probinsya, ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, intang nga roden. Imbagkit di tada pagturugan ni nanang mo. Kaya't ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kong dayjay alalaki, mami. At dangamin man ang nakitak akadwa na ababae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, mami. Naka-move on ka nga ruden, ano kasta, anak ko. Wen, mami. Addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang mo estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. Wen, mami. Arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takon kunam nga inspirasyon mo? Saan, mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamot lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanen tinakitak akadwam ija kopraan? Apay nga mo yung adda kadwak, nanang. 5 basak itay, taada na panak. Nakita kayo anak katugaw. Napintas, saan ka di, nanang? Napinpintas ti panagkitak ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadinday jay anak? Una nang. Syakpay. Basta inaram kung ti babae, sumbatan na kadagos. Imbaglakid din, ta di nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wen, anak. Amom ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, nanang? Taijay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan? Diyak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant iti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko dinamag ti dagos da, nanang? Kanayon kami mo't nga agkita ijay pagadalan? Kapilitan nga rod ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mo't klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? No maamuan nyo at anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak iti ayan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Ket saan kay paimot anap na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babae nga ibagbagayo. Ay ngam, adamot klase. Amangan no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y? Kapilitan akastaan, nana. Adayo ti Visayas. Tagay ka no kat da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Adda amasikuran kayo. Gapo siguro da ito itinapalaos nga iliw kon kankwana, barok. Ala, iliw-liwag yu pa iti amin, nana. Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu kin ni Gerald. Ay, sapay ko barok. Ala, agtugaw kayo pa'y, nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang ka di. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod, nanang. Depende iti pasamak. No umay daw no saan. Ay, sapay ko mga rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat no nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ay ano da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy?
Kasmat kada kami ka ni Jerome asan akanayon, nanang. Ay, nagrigatan ayan o dasapsapulan. Kasla maigagagharang aglimlimman. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adiyo nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwa na idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagaran akon makakita iti kasingin mo. Relax ka kadilaang, nanang. Inton kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, jay kabsat mo. Imbag tayo may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, nana. Naimbag man ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kauna iti gagarak no apay nga imayak dito'y. Ha? Taapay, nana. Pakawananda. No nailawan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ama ipapan iti dayta, basang? Sika ti kang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay? Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amu yun ni Nana Lani, nana? Lukas ta. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Isong matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga ron. Siyak sapay ti agbalin arang tay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Daytati ko, nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adamat dagiti agkakaingas. Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig. No asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya kon ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impawit ko akwartam. Wen, mami. Ngam sabali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kadi ti bagak atinong pang-alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmaymay sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man lupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka no, mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, mami. Anya? Agawid ak pa iji lugar tayo, anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapan ta iji Visayas. Makapasyar ta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti apo, anak ko. Malain na kun, tadag iji baboy ko. Imper ko lang iti karuba. Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta iji Visayas. Alang nga rod, nanang. Itulod kayo pa ije terminal ti bus. Sige man nga rod, anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok, ijay nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid diti klasik ita, nanang. Kaduan kayo, sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka maladaw. Anya ka diti gatangan nyo, nga itadyo iti nangpakan iti baboy yo, nanang. Mangkita aktulatan, ijay paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, mami. Hello, anak ko. Ibagak nga takin ni Lani, ti may papan kada Roger kanti inana.
Saan ko mapay, mami? Di nakpainik kan iti karbangan na mangibaga. Da kayo pa lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no da itati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Ta ijay tinaudi ang nagkitaan mi. Kasta ka di, mami. Sige nga rudan anak ko. Dayjay laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, mami. Ne, si kamot gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at tagaluson ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga ron ti asawa. Ijay ka di tinangyan akam ka ni Gerald. Ha? Ne, apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din ti damdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawak lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy, dakala ni Gerald. Wan gayam. Ala, lipata mo tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas niya iti saludsud ni Vanji. Iti anya agapo. Apay may kulkulang kayo, Nanang. May kulkulang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa yan nadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibatsak iti wallet ko. Diyak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, Nanang? Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan mat no addala di ta kwarto yo. So nga rod alaglagi pag. Masarakak to matla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Ngala, oray ko kwamon. Ay, indakman nga rod agbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapupukaw ti wallet ko. Ay, pampanunotag laang. Maamuan ng tungata nga iso kat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Di nasaya at tapno am mo ti kasingin ko ti pudno nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta, bro. Anya kumangay ti madi nga ibunga na, bro. Panunutam ka di, bro. Saan ka di amasaktan ti may sa atao? No maamuan na nga ampun lang? Kayat mo asawan, may mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta, bro? Ti kayat ko asawan. Makisao kayo pa itinangampun kan ko, ana. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello, anak. Nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasayaat mo't no kasta, Nanang. At naimbaga kanyak ni Jerome. Kat ibagak mo't kada kayo, no anya ti makunayo. Anya ka di dayta. Kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no, numasaktan tirik na da Gerald, kanan tilani, nubiglaan tayo ti mapan ni Jay Balayda. Ibaga ta kasingin ko ni Gerald. Kasta nga trag paiso? Anya nga ron ti aramidan ta. Mailiwak una yan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome, akasari tayo pa'y kanon ni Antilani. Sakbay amapan tayo iji ayanda. Kasano ko makasaritak, anak? Jakmat nga rod ammo ti ayan na. Padasag nagpatulong ka ni Verna. Tapno maalat tayo ti contact number na. Sige man nga rod, anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Verna, adda ko may pakpakaasikan ka no mabalin.
Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka ni Dayjay. No ka ba ilaklakit di, apay kit din asaan. Adda ka di mabalin mo akong takan. Tapno maalam iti cellphone number ni Auntie Lani. Padasag nga ibaga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod. Pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Auntie Lani. Kalpasan day tiya pa nagsarita ta. Awagak ni Mami. No agkita da ka ni Nana Lani, padasin na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Di maipapan iti kabsat ko. Namnamaam day ta. Agyaman ak unay, Verna. Ibilang mi, nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, Mami. Agpakpakaasi ti gayem ko. Ano mabalin ka no, kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita, ala. Saan nyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbaglakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasiyo, Mami. Rumbang asan ana tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, Mami. Inton maalayo ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manen ang nagkita takabsan. Wan nga rod. Makumikom tamat nga minadwa. Dito'y kagayam nga agtrab-trabaho. Nabayagan. Nga sabay samad nga minti pakitsinsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin lang tamat Awan dakas na. Aguray nga rod erwar ko ti cellphone ko. Saan ko memoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodang. Tapno mabalin tamat ti agten next. Maragsakan lakit di na Roger kanti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangagpaiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dayta ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsud ita. Kat no kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald. Nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amangan no di na kayat nga ipakaamukan ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kaudyan adamag? Dita messenger yung impasak ti contact number ni Auntie Lani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak ni Verna. Ay na, nagsaya at magtanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Un nga rod nanang. Nang rugi, iti tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtong panaken ka, anak ko. Ha? Ni nanang mat. Anya kumangay ti pagsayaatan na. Kat saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag akong taken ni Antim. Ay na anak ko, saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Malangarudan, tapadasak man akong taken ni Antim. Aguray pa'y nanang. Ibagayo ka diya mapantay dyan ton bakasyon? Wen anak, mailiwak una yun itikabsat mo. Nanang, kasanungay, no di na kaya't ama-am muna ka ni Gerald. Kunana idi atulungan naklaang nga agawir.
Tagmay sa akat nga rod. Idi kwan, nagpukaw damutan iti kasingin mo. Kasan ang warod itan, no ipanaw namanan. Ipanaw na nga ta? Katlaklakayanan ni Gerald. Anya ka di man ti pampanunutin yun, nanang. Itaman pa nga inala ni Vanji ti cellphone number ko. Amangan mat no kayat na ti gumatang itilako yun, nanang. Kasta nga ta. Kasla nga min ada sa bali ang makagapo. Anya ko maasabali ang makagapo. Dayta nga ro ti pampanunutag. Amangan no inikan nyo lang iti sabali akay papanan, nanang. Jakman ammo, anak. Kasla daag parparik na kanyak. Anya ko madayta. Dayta nga ro ti pampanunutag. Inted mo ka din kininanang mo tinamber tinangampun iti kapsat mo? Un bro, barang maawagan na, kat makapagsarita da. Sapay ko ta makapagsarita da iti nasayaat bro. Namnamaak da ita, bro. Kas lang imi nagdua-dua iti tinangampun iti kapsat mo bro. Ha? Amangan no di na ibaga iti pudno iti kapsat mo. Ha? Kasta nga ti aramiden ti kasinsin ni nanang? Kung amin ni nanang mo, apimanaw adi nagpakpakada. Amo na matayan ni nanang mo. Kasta nga ta kakomplikado ti amin? Kastoy na bro. Umuna-unay, masaktan ti kasingin mo na maamon na. Sigurado adamagan na. No apay nga impaampun ni nanang mo. Kung nanalakit di, apay asyak ti impampun nyo. Ay, di na nga ta maawatan ti sitwasyon ni nanang. Iso nga impaampunda. Saan ngagpapada ti panunot ti tao bro? Addaman nakaawat. Adamot saan ang makaawat. Ore ikagumaam nga ipakaawat. Hello, anak. Hello, nanang. Nakasauyo ka din ni Auntie Lani? Ay, saan nga rod, anak ko? Kanayon mo't abisi ti cellphone na. Kanayon abisi? Uno, awan signal iti ayanda. Amok pa yun nga'y, anak. Awan mo't ngamin ti Facebook account na akas kanyak. Agpada kayo asan an asem iti Facebook. Kasano, jak mo't amo ti kudkud itak. Basta makatext kan makaawag akan ka, umanayan day jay. Iswa narigat asapulen. Tawan Facebook account yung agpadpada. Sa anak mo't nga rod anaasem iti Facebook, anak ko. Kunak nga minasurwan kayo. Ngam kunayo matataktak iti trabaho. Ay, agpay sumat. Manaktak iti trabaho dayta a Facebook. O, kas kumakan ka. No nasango mo ti ag Facebook. Addan dagiti kanito ang malipata mo, dagiti trabaho mo. Nakasaw ka ni nanang mo, di kayat na makasaw? Narigat ka numat ang makontak. Narigat ka dito signal ijay ayan nyo? Medyo. Masapul nga ipilpilim tapno da signal. Isumat lagayam adipay nakasaw ni nanang ni Auntie Lani. Basta, di nasardayan nga awagan tapno makasauna. Sigurado akas ti aramiden na. Magagaran nga min ang makakita iti kasingin ko. Umadani matkit din ti bakasyon tayo. Makapan kayo matta ni dya lugar mi. Agyaman ak unay kan ka, Nasingpat kamt gayam. Kunaklakit din, nukasla ka tigre. Takala at nakidi at tinumpa. Sorry, Jakmat ngamin na nalapdan ti baging. Kanayon nak ngamin idi apaayon ni Gerald. Sapay ko ma. Tama ikariak apangibaw ingam itiriknam. Intundum tang ti panawan. Hello? Asino ka di daytoy? Lani, si Kadaytoy saan ka di? Wan, siyak ni Lani. Asino da ka di? Ay na, agyaman ak una ita nakontak kamatlaangan. Ni Ella Daytoy. Manang Ella? Kasano ti? Lani, umay kami man dita, no ag bakasyon dagiti eskwela. Mailiwak una iti anak ko. Anya? Ibagam ka di ka ni Gerald, si kati inana?
Saan ko mamata kasta Sana di makal ni Gerald. No sana gapo kanyak. Ay, saan ko maakasta ading ko? Saan ko mat nga alaan ni Gerald? Kaya't ko lang ang makita ti anak ko. Sige. Bye. Sino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Tainidap yung matadagos? Da kagayam dita. Nangag mo ka diti saritaan mi. Anda ka di rumbang amangag ko, nanang? Damagak laang no nangag mo. Awan nangag ko. Nga mas dawak laang. Takaslad da ilimlimad yo. Anya kumangay ti ilimad ko. Dahi tangarot ti madlaw ko kada kayo. Kaslad da saan nyo akayat amamuak. Awan ilimlimad ko. Anya nga rod ti kanayon apakariribukan nyo. Madlaw ko nga dadiyo kayat nga ibaga. Nanang, imay kayo mat dito'y dormitory adiyo imbagbaga. Madanagan ak ngamin. Taidi kinasaritak ni Antim Alani. Inidot na ti cellphone na. Inidot na? Apay ngay? Di na kaya't amaamuan ti kasingin mo nga isukat ampon. Nanang, adda isingasing ko. Tapno makita ta ti kasingin ko. Anya ti isingasing mo? Ibagam, ama pantay jay tayin tagpasyar. Ibagam kan ni ante, nga oray di mo ibaga, asikatipod no nga ina. Ilibak ko asyak, tipod no nga inana? Pagparangan tayon, ngagkapidwa kami ka ni Gerald. Tapno awan ti masaher tirik nana. Mayat nga taday ta nga aramiden, anak ko. Tapno awan ti masaktan tirik nana. Sakripisyo, kan panagpabusoy ti kasapulan, nanang. Makita talakit di, ti kasingin ko. Adda nagatidug at text dito'y cellphone ko. Basaak man. Umay kami pumasyar dita. Tapno umiliw kami kada kayo kan ni Gerald. Saan kon nga ibaga asyak ti pudno nga inana. Ti kayat mo ti masurot. Tapno laeng makitak ti anak ko. Mayat samo ti kunana. Anak ko latta ni Gerald. Agkita kami pa'y nga kasinsin. Nabayag adi kam nagkitkita. Manipod inyakar na kami ti gobyerno. Gapo iti dakkel alahar. Nanang. May kulkulang kayo manin namang basbasa iti teksyo. Ako ang amin anak. Ada ka no umay pumasyar dito'y akasinsin ko. Kadwa na ti anak na. Kapidwam. Kapidwa? Itaman pa'y nga da pumasyar akasinsin yo, nanang. Adayuda ngamin. Tagapuda pa ijay Luzon. Luzon? Adagayam kabagyan nyo ijay Luzon? Uwan anak. Umay danto ka no agbakasyon dito'y. Anya? Lani, umanugot ka kad itimbagak. Nulakat saan ta nga ibaga ti pudno. Asika ti pudno nga inana. Umanugot ak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Amangan nga minumasaktan tirik nana. Kan amangan no maikat ti panangipatag na kanyak. Umanugot ak. Basta makitak ni Gerald. Amom ka di ditoy? Kat di ka pa in-inmay? Awat parikot, Lani. No pagayatan, ado ti pamuspusan. Anya? Ada kayo matgayam dito'y Manila, nana. Wen balasang ko. Bakasyon yung matngaminan no bigat. Saan ka di? Wen, nana. Mabalin tayong ti agbiyahe ng agpabisayas, inton maminsan abigat. Ay na, magagaran ako na yun. Makitak matlaang ng tikasingin ni Roger. Imbag ta makapasyar kayo mat ija lugar mi, nana. Sika ti instrumento nga impaay ti apo. Tapno matungpal ti kanayon nga ikarkararag ko, balasang ko. Ti kanon na pudno akararag, di nakapaayan ti apo. Agpay suday ta balasang ko. Mano atawan nga inururay ko da ito'y agundaway. Bakasyon na nagiti eskwela. Umay siguro ti ibagbagak akasinsin ko.
At dadan, kunayon tulatan sumangpit da nanang. Wala anak. Diyak amo no maragsakan na kung saan itiyo umayda. Rumba nga maragsakan kayo Tanabayag nga rod adi kay nagkikita. Wan matkit di Madlaw ko kat kasla madandanagan kayo nga umayda. Ngay kuwa. Saan matkit di? Apay ko maamadanagan na. Dayta masungat ti balay da nana Lani kan Gerald, nana. Adada nga ta dita, balasang ko. Nakalukat mo ti tawa da, nana. Bareng adada dita. Agawaan tayo nga ron ti magna. Magagaran ako na talaga. Makadanon tayo lata, nana. Amangan pa'y lakit din umaitibkul kayo. Ay, isaan. Narwama ko na magmag na iti saan na kalsada. Mas daaw da lakit di makakita kada kayo, nana. Amumutket diti kasinsin ko, nga umay kami. Tanagsarita kami babaen iti cellphone. Adda tayon dito'y, nana. Umawag tayon. Verna, adda ka? Sino ti kaing ingas ko akadwam? Mabalin ka di nga arakupan ka, Gerald. Ha? Ayan ni nanang mo alani. Amudak, nana? Sino kayo? Siyak ti kasinsin ni nanang mo. Siyak ni Ella. Isumot ni Roger nga anak ko. Nanang! Addan ti kasinsin nyo, kanti anak na. Kaing ingas ko! Adada, kunam. Wan nanang! Umay kayo dito, oy! Wan, umaya ko, Da kayo matgayam. Manang. Arakupan ka man, manang. Nana. Kadwayo ni Verna. Kasano na pasamak? Nagamamuda iti pagadalan, ading ko. Ni Verna tirang tay, tapno agkikita tayo. Auntie, Gerald. Agsasarita day jay salas. Agsarita tamamat, Verna. Nagpintas ka matan? Agyamanak. Ngam awanan ti sigod a relasyon ta. Adan sa maling ay ayatak. Manipod dinak in kaskaso. Pakawanin nak. Adda karbangam nga agayat. Ngam itala nga maamiris ko. Ama dit inararamid ko kan ka. Sana bali, tanakamubunak matan. Nalipat akong ti amin. Adamat nga minan sa baling ay ayatak. Nagasat, no asino man day tangay ayatem. Kat manipod ita. Agbalbaliwak matan. No kumadi ka binaybayan. Data kuma, aging gaita. Manipod ita, kanayon kami nga umay ditoy. Kan mabalin nyo mati umay pumasyar iji balay. Uwan manang, agbalin tayo akas lamay maysan a pamilya. Gaputag kakaingas kami ka ni Gerald. Kabagis ti awag mi iti tunggal maysa. Wana, kabagis. Umay kami mat agpasyar kininanang iji Luzon. Uwan anak, inta mat agpasyar ijay. Nabayag ajak napnapan ijay. Mailiwak matan kadagiti ka pamilyak ijay. No agkuyog kami kini kabagis, Roger. Ado ti mas daaw. Kasla kami pinisi a prutas. Kaya't pagyamanan tayo ni Verna. Isu tinagbalin arang tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.